abantu bangi bagamba kyeyo. Neyanziza nnyo mukulu Senkubuge ndaba studio ekutte akati omuliro naye nga embeera bwetyo bweri kambajjeyo gye mubadde mbazze eno mu kibuga eky'Embale nga ndi wano ne baganda bange wano tugenda kubanga tukubaganya ku birowoozo ku mbeera ki abakulu bano gye bawuliramu okuba nti President Museveni yasayiniza etteeka ery'okuggyawo ebisiyaga mu ggwanga. Era wano mu Mbale abantu abasinga basuze basanyufu olw'okuwulira etteeka lino eryayisiddwa, era wano nkedde bukeezi mu kibuga nsobole okuba nti nfuna ku ndowooza zaabwe kiki ekyabasanyusizza mu tteeka lino na lwaki basanyuse nnyo, n'okuba nti abantu tebafuddeeyo ku buyambi bwe bagenda tusalako ne bagamba nti kijja kijje bo bajja kubeerawo nga bannayuganda naye nga tebakkiriza bisiyaga mu ggwanga. Abakulu amannya masino Namonyo Jime. Namonyo Jime, President asayiningira liteeka owulira otya? Newulirizitire bulayi namwoyo kwange ko nasanyukire nabi. Olwaki nesanyukire ekyo fwefwe nga basetse kifukirisiwa musetsa washo wakhubira enyuma ta khubafe khuli nitsile ndwela irusa neyingisiramo ta. Shiratushimire naye President khusayiningira liteeka ali. Ese kama sina Brian ndanywe bafoto Masabo mwene. Masabo mwene President asayiningira liteeka ly'ebisiyaga. Papa liteeka lyo shitufu khasanyukhile nabi. Umulebe President khusayininga liteeka lyo lwekhuba fwe basetsa bwewulirira lidembe mumukhasi nakhuba musetsa washota. Nali buyeti bwesi banakhalakho wo wambasore. Fwana abe bana Uganda khuramba ta naru khwamasayiningile bakakhura nyalise khuramba nabi. Bale bebo bole khabere ni buyeti bwawe nafwe nga bana Uganda khunabonanga khuramba khufuna shakhulya khubeho nga abantu bose ni babaho. Nawe papa amasiro mulanga bantu basitongoyi senga nihire Mbale sasindiye sasa basimi nabi President khufulash kubanga saoli tekaliye hubye bishaga byo kubanga ngafe basi bafubuka khuka khuramba ta banga nga hawuli khulili teka lili yali bishaga kwa milioni 5 foka hurumba bulumbi ne khwa bizindwa azizukholashe khufuna ta khwasemenabi papa Museveni cyeso kholelesho rusa kunirambira obabuye tubu bakwitsa fome hona mukholashe nirambye kwa mahari khwirambira no mundu ukholashe mundu ushikholakho iyo nyo khamanya khurambana nefo khwirambira ari kunatsiya munjeneyo iyo yabe fibala abo bakhola ke bintu bina baroyo khwirambira kubanga mpashi sonyo bakhola bakhola byose byawere byo kubenga neshinano shamireho bintu bino kuba bikali mu Uganda ebintu bino khutsa gabiyongera kuba tsimbera tsotso balebe bano bakhakana khuramba bano taniyo bakhurerere ebintu bino abikhala balolelele balebe bazungwitayo khwikotsirira balebe niyo bakhurerere ebintu bye balebe bano khu ilinga nubona nuba nina bukubo uli khukana khuwamba engokho mbengo na bukubo ino tsiotume munga paka engokho yakhola shino yengira munana mutsi wachiyamba ari balebe bo bareka biyeti byawe ebyo ingokho ingire mutsi ikole shi waambire ari nibo fane khokhureka buyeti bwawe ne bakhwale fo lunano lusi ne papa khwasebe kule khali bakhusasiye naramile jimoya sona wanyana okay zezo endowooza z'abaganda bange abali wano bagamba obuyambi buno bote bafuddeeyo naye nga ekikulu ennyo bannayuganda baveeyo bakole nga gye kiviiriddeko kuba nti abaami bano babadde batulugunya nga bagamba nti lwa buyambi naye bo bagambye bali redde okukola era ekijja kyonna kijje bajja kubanga bakola naye nga tebajja kukkiriza bisiyaga bino kugenda mu maaso mu ggwanga era bebaziza nnyo President Museveni ku kino kye yakoze n'agamba nti ku luno bo balabye nti si kirungi muntu kujja kufugira wuwo ng'abazungu babadde bazze otufugira mu Uganda ku mbeera ezitategeerekeka byebyo ebiri eno mu kibuga ky'Embale zezo endowooza z'abantu ku tteeka eryasayiningiddwa. Ekyo statement gye bakoze oba bagirowoozezzaako oba tebagirowoozezzaako